हेलो हाई गाइज की खबर आपलोकर आशा करो सकलोरे ভাল আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ সামনে আহিছো। আজি ৰেচিপিটো বনাম দালি বৰা আৰু পাপৰ দি। আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই ইয়া দালখিনি ভিজাই থৈছিল, এটা মিক্সাৰ ধুনিয়াকে কুটি লম, পিছি লম। ইয়া পিয়াজ দিছে, জলকীয়া দিছো, আদা দিছো অকমান। এতিয়া মই ধুনিয়াকে পিছি লম, কাৰণ মই পকৰি বনাই আজি ৰেচিপিটো বনাম। मैं मसलार कारण या केঁচা जलकिया নহৰু आदा और पियाज काटि लैसु। एतिया मैं एखिनि धुनियाके पिसि लम। या दालिखिनि धुनियाके पिसि ललो। यात मैं दिलो हालदि निमख और धनिया पाता। एतिया धुनियाके सानि लम, सानि पेলাই पकरि बनाम। या दालिखिनि धुनियाके सानि ललो और फाइनली सब्जीটো बनाबर कारण मैं बिलाही काटि ललो, मसलाखिनि पिसि ललो और यात ललो जलकिया गुड़ा, हालदि और धनिया गुड़ा। एतिया मैं दालिखिनि पकरि बनाई लम। आहक भिडिओটো शेषলৈকে চাব, ভাল পাব। इया प्रथमते मैं धुनियाके पकरि बनाई लैसु। इया मैं पकरिखिनि धुनियाके भाजी ललो और एटा मैं पापरो इया सरू टुकुरा करि भाजी ललो। इया चाक धुनियाके मैं भाजी ललो। एतिया मैं मसलाखिनि बनिम। ये केराही गरम हो गई। इतना मैं मसलाखिनि दिम। इते मसलाखिनि फार्ष्टत भाजी लैसु। भाजी लम मसलाखिनि भजा हो गई। इतना मैं हालधि, जीरा गुड़ा, जलकिया गुड़ाखिनि दिलो, अकमान निमख दिलो। इतना धुनियाके भुनिम। ये मसलाखिनि मैं धुनियाके भुना होइसे देखिसे। এতিয়া মই ইয়াত আৰু অকমান পানী দি ভুনিম। এই দেখিছে মই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। মোৰ চেনেলটো আজি আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব, ভাল লাগিব। মোৰ চেনেলটো যদি নতুন থাকে লাইক কমেণ্ট কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মোৰ মছলাখিনি ভুনা হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মই ভুনি ল'লোঁ। এই তেলখিনি ওপৰত আহি গৈছে। এতিয়া দিম মই ইয়াতে বিলাহী। বিলাহী দি मैं धुनियाके आको बिलाहीखिनि লগত भुनिम। इया मैं बिलाहीखिनि धुनियाके भुनि आছোঁ। धुनियाके मैं बिलाहीखिनिও गलाई लम। इया देखिছে मोर बिलाहीखिनिও धुनियाके भुना हो गल। इया धुनियाके सिजी गल। देखिছে बिलाहीखिनि मैं धुनियाके सिजिছে। এতিয়া দিম ইয়াতে पानी। इया पानी দি অলপ उतलाम। शेषলৈকে চাব ভিডিওটো, তেতিয়া ভাল লাগিব। এয়া মোক যিমানটো জোখত পানী লাগে মই সিমানটো জোখত পানী দিলোঁ। দি এতিয়া মই এইখিনি উতলিব দিম ধুনীয়াকৈ। এয়া মোৰ মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দিম দালিৰ পকৰিখিনি। এয়া পকৰিখিনি দিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আকৌ হিলাই দিম। देखिसे এতিয়া আৰু অলপ উতলাম। এয়া মোৰ দাল বৰাবিলাক ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। আৰু এতিয়া দিম ইয়াত মই পাপৰ। এতিয়া মই দি দিলোঁ এয়া পাপৰ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম। और मैं 5 मिनिट मान सिजाम। ये देखिले फाइनली मोर सब्जी तो धुनियाके हो गई। इया देखिसे अपना। इया एतिया दिम यात ऊपर पर धनिया पत्ता, सेंटर कारण अलग धनिया पत्ता दी दिलो। धनिया पत्ता दी दिलो। आज भिडिओটো आरम्भणिৰ পৰা সকলোৱে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিল। কাইলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সামনে আকৌ আহিম। তেতিয়ালৈকে বাই, আহোঁ, ধন্যবাদ।